kanike le ngodi lebe imbico batsala indeke lapha eBhetani lapha ngakanyathi nje lapha amaphoyisa khona kusende aka traffic bekathi abambene roadblock ngekusho kwalababonile bathi kuchamuke imoto lebekathe igijima ngendlela mangathako wazama umshayeli ukuthi ayilawule ayibambe nokohluleka kulandzela kokuthi ushito ukuthi bese iphelele ba break isixoxe senababonile labasibekele kanjena ngithi ngiyavuka ngibona bhuti lo shayela imoto ubeke etandleni enhloko ihambe kancane imoto ngibona eliphoyisa lilele phansi shothi bhuti ke ushayisele imoto ngemistake ngemistake angathi kwendekeni bekendana namaphoyisa bekabambe roadblock mhlambe ngekubuka kwakho masombona ulimele kangakanani akalimali kakhulu ngoba manje ngicabanga ukuthi uthukile akalimali kakhulu kude nengadi lephumile Belise Center yes bekayibambela speed trap wabese bhuti wangakhoni uchitona sabambuta wathi iphelele ama break wangakhoni kuma ume ekubene ashayise lephoyisa angaboni mina ngive nje gumi lana okay timoto timaphoyisa betibambe speed trap la ngase ngiva ku ngasina ngithi ngiyahlola ngabona imoto seyimile sengibona batitimisa iphoyisa balifaya emotweni emasotsha angawanaki vele sekwendekeni bengibhizi ngama custom beyiqhamukala imoto emasotsha iqhamukele yamthatha ushayiswe imoto yani yena lo angikwade ukuthi imoto uthi akashayiswa amasotsha akashayiswa amasotsha nanibuka besinjani simo sayiphoyisa lihambe liqhulekile la nabalayisha emotweni kanti ke liphoyisa liphuthunyise khona esibhedlela lelulama noko ke usakade channel Maswati utawuchubeka kuyilandzelenza bakufa ukuthi engabe isimo sikanjani noko baphoyisa lebeka lapha akakhona icixisana lo msakazo channel Maswati ngenceke ethoka ngisebenze channel Maswati injustice wakadlamini na Gary Carlos siseBhetani